Wazana indlebe ngize nendaba allegedly bafowethu izolo ebusuku kuke kwaba no live obuhostwa umfowami lapha umfana kaNkomgodole kuloya live ke besino former president we Youth League uBonkosi Khanyile sino breakdown into ebikhulumeka lapha abanye bebekhona imbi mayelana nokuziphatha kwakhe breakdown nokuthi uma ngilalelisisa kahle mina noma ngibuyele emuva ngibheka ngibuya ngiza manje ngiyabona ukuthi umfowethu cha asikho ndawonye so ngizwile izolo ukuthi igcine kufike kutheni hayi ungakithi uzolungisa uzodelete amavidiyo angaze ke ngachecka nokuchecka futhi angizochecka nje ngiyozwa ngani mina ukuthi hayi indoda le isi right kodwa kule membership uma ngabe ngempela bamjikisile bathi akangayitholi membership eMK ngoba he has brought the party into disrepute by what he has said about the people of King Cetshwayo concerning indaba kaFloyd. Mina ngicabanga ukuthi nje akahlale vele noma akahlala unyaka. Lokhu ukuthi siyabadinga abantu emkhontweni sidinga abantu abafuna ukuba semkhontweni, asidingi abantu abangafuni ukuba semkhontweni. Futhi asimncinga umuntu ukuthi akeze emkhontweni. Umuntu ofuna ukuze emkhontweni uzoyizela, ongafuni futhi akafuni angesimncenge futhi. So indaba ka breakdown ngizocela futhi nakuyo uNgwane ngoba ungathi bayazwana futhi nawe uyafisa ukuthi ubreakdown abe yilungu lomkhonto kodwa izolo gcine sekuqhamuka nezinto eziningi indlela akayihambayo esiphikisanayo thina nalendlela esihambayo mhlamba kukakakhulumeki lokho kodwa ngiyacabanga ukuthi kuzokhulumeka so mina bengizothi nje ayi indoda leyana akiqhubeke nalezi indlela ezihamba iyothi ingaqeda ebese yasijoyela emkhontweni uma isiqedile okwamanje iqhubeke neindlela ezihambayo futhi uma ifuna ukulokhu ikhuluma izinto ezinegative ngomkhonto ayingayikhuluma bafowethu ngoba asikhetheli umuntu ukuthi akathini vele le account yakhe kodwa nje mina njengoba ngangishila abamlandelayo cha mina ngicela abangangilandeli mabefuna ukumlandela nje umfowethu cha bamlandele lokhu ukuthi kube ngathi sishayela abantu umthetho hayi umuntu nje ophambana nalento esiyenza la ku TikTok ngoba la ku TikTok sikhonela umkhonto sishaya u5 umkhonto sibumbene izinto eyodwa sikhuluma izwe lilodwa sitshela abantu izinto eziqiniso so uma kukhona umuntu okhombisa ukuthi ulixoki phakathi kwethu esigqoka lezi ikipe ezihlaza mina bafethu lo muntu lo ngiyafisa engathi engetholi ithuba lokuthi asondelane nathi nokuthi futhi izintweni ezizenzayo zomkhonto engathi ebengasondela kulungile angahamba noduduzani nobani banaba sinankinga thina vela sikho kuleyo level kodwa la ku TikTok ilevel yethu idiscipline la ku TikTok izophuma kithi futhi ukuthi umuntu oyenza into esingayibonisisi kahle so dila kanjani nayo asizutshelwa ileadership ngoba ileadership kusebenza iconstitution yeqembu especially umuntu ongeyona imember yeMK so kumele kube yithi sibona ukuthi so dila kanjani nayo so mina bafethu cha umfowethu lo angesize simcompare noNdlozi ukuthi uNdlozi bedelela ubamncama besho zonke izinto ngoba vela abasi MK uNdlozi uyiFF and whoever who says negative things about ubamncamalala akakwenzi lokho under the disguise of him engathi uyiMK manje efake lezi zinto esifakaza khankasele MK cha so ukuthi umuntu ola ngaphakathi kithi simthatha njengokuthi umuntu wethu aphinde futhi abe ngaphandle futhi ephinde futhi azokhuluma izinto ayibafethu mina ngiunderstand liyanxova dem leya so bafethu ngizoyicelela nje mina ngedwa ukuthi ayi umfowethu loyana impela bafethu ayi engathi besingamiyeka aqhubeke yabo nale izinto esizwa ukuthi uya nezindlela abayihambayo ngapha
uma ugudla ubheka phezulu eNorth uma usuka la eThekwini bayazi abaziyo ukuthi uhambaphi lapha. Angikafuni nami ukusipila amabhini kuwukuthi indaba azikapheleli kahle, kodwa nje umfethu uney'gwegwe. So nje naye ukhanyilela-ke khona bafethu, hayi engathi bengayibona le ndoda for who he is. Uyabona mina ngempela njengoba ngisho, uma efuna ukuba yilunga lomkhonto ngokwangempela uyazi ukuthi kumele enzeni. So okwamanje nje hayi noma angadelete amavidiyo enzeni, hayi mayesahamba leya ndlela akayihambayo akaqhubeke nayo bafethu. Sikhona thina bafethu, thina umkhonto sowenzela iqiniso, hhayi ukuthi ngoba simzondo umfethu, cha izenzo zakhe nje yabo. Indlela akenza ngayo ade enza ngayo ekuqaleni noma ngiqala ukumbona la ku-TikTok nami ngangibona insizwa, kodwa manje angisa-understand uyabona ya. So nje ingakho ngishaya amakhala futhi nje angikufihli lokho futhi anginanazi, ngikusho nje ngqo futhi nakhona la sohlangana khona ukusuka manje ngifuna nje ukuthi siye sikhulume impela nje sijule, eke echazise kahle ukuthi kahle kahle uyiliphi uyabo, kungani esimosha emkhontweni. Yilokho nje bafethu.